mayam puno krumzari amuka hanna amasung ai haki ngasi gi live session sida mayam puno mapu welcome tawzari ai haki punsigi purpose ki part ama oina punsida fangnarakpa ai haki experience tagi lokachaba lesson sing amadi ai haki punsida aina tawzaruba research adudagi fangzarakpa aigi learning sing aigi whatever experience aina fangzarakpa haiba mayam punamaksi aigi platform sing sida share tawjaba mayamga se aigi life ki purpose ki part ama oina ai as a journey tawjage khanjai haiba sida mayam punamakna support tawiba participate tawiba motivate amasung inspiration pibi bagi damakta ngamkhai leitana thagachari ngasigi session si yamna important ogani. I am really excited for this because sida yamna deep oina khoigi punsigi matangda punsigi yamna important oi bai khoina matam punamakta hangba wahang kharagi matangda ngasigi session sida I in depth chacha gaina I plan tawjari ahan bada ngasigi session se holding da I wahang ama natraga point ama I haijage ko sigi wahang si hangba yaba wahang ni punsida aikoina punsida pami base karino koina nong numit khudingi morning tumba horakpadagi horaga nudang tumdri bhawa even tumba bhawa tumlinge da mangba ko aikoigi punsida aikoina honajari base wana honajari base punsida pokpadagi siba bhawa honajari se karino why hangba yaba wahang ni ko haifet khanbiu mayam ai sigi wahang se isana mi kya da su hangjakre ko ai isa da su dum hangje do ai ki life ki journey ga su adum relate to je du ga I research su sigi wahang se kya hangi ko sigi wahang se paukum se ayamba mina ai di chumna kumak panatraga phajana kumak panatraga chummi haina ina khanjaba adugi paukum di atai nate ai khoi puna magna numi khudingi wana honariba chatliba nomiba suriba ko akoina mayamda popularity oinaba impress taunaba honariba akoina samna hairabada like laisu tamiba job tawriba natraga business tawriba makhan gi skill tamjaliba natraga akoina gym chaliba ko khoina tawriba punamak sigi maram amakak kari oiba yai haina sigi wahang se ina matam punamakta isada hangaga lae amasung aigi aina unaruba thengaruba mayam punamakta I adum hangaga adum chachai ko aduda phangai ba answer se kesu nate khoi punamakna khoina honajari ba mayam se atei kari gi sunate khoi se nungai ba thiri bani ko khanbiu ko adum nungai ba pambi dabra nungai ba pam da ba mi yawbra yengbi ba mayam sida adum hangbi wisada ado aina hairi se soidana mayam su yengbi ba mayam su hoji yengbi ba natraga tungde yengbi ra kadoba aigi live program asi yengbi ke do mayam punamagna relate to wisada hangbi wahang sima aikoina honajari ba mayam se koi nungai ba phangna bagi damakta aigi pusira nungai ba lagna bai damakta aikoi mayam na honaba natra si momentum tang laujaraga mayam da khar ai kari no sigi point si sigi answer si la ino haiba kanda aikoina piinge da ko polokpaga ngang sina pikli ba ngang popada ngairi ba ngang se ko ngaki manunga ma kappa hawi ma kapi hanga kapi ko mana kapi se kari gino mana kapi se atei kari sunute masu nungai ba thiri ne maramdi kari su khangri bangang se maung the instinct magi DNA the pot nungai ba thi bagi pot se dum yaurga lai imagi ipuk nungda wom dugi manungda yamna comfortable loiba yamna magi ka em ta wat palai ta punsi ma
angang se pok tringai du ma hingamme adugi matung taibung pans de hek lak paga magna sakhangna daba ko magi oina de awaba ngakta oiba adjust to bangam daba du ma phibam da ma se laib magi nungai ba du phangdre nungai ba du mangre ba adugi nungai ba du mang khiba amasung nungai ba du phangna be damak ta ma se kapani ba lon thok tringai da angang sina lon thok tringai da angang sina mabuk lamak pada kapi mabuk se lamak mabuk se mana kari ma maunda kari ma mang pami ba lami ba do aram kharang da ko lagadi kari ma bijar gadi ma se mu kap phaiye ba amuk sana ba hore nok lei ba ko adura mana kapi sisu kari no magi nungai ba tu thiri ni da akhoi gi nungai ba thiba se polok badigi adum hore aduna nungai ba se thiba gi part am oina khoina punsi da step by step akhoi honar ga dum challe akhoi like tammi se kagino punsi da mi moine na tammi ne punsi da successful ba mi moine tammi ne nungai ne na tammi ne success oiraga akhoi yum pale se karigino yum palaga jumban bagi punsi nungai ba punsi ma aina nungsi jaba aina pamjaba aibu care to biga do ba adugumba pakhang ama leisabi ama ina thijaraga ai yum pale ko yum palaga nungai ni na yum pali ni ko adu matungna nungai ba nungai ta badi kona gi wari ni adu rom kona laksage ade de mok akhoi ka hatare akhoi gi business tawjari ba job tawjari ba I career am sengolaga sin tangani pusida success hoigani natraga ai business ma horaga business gi through the gate sale tangani natraga ai gi mingchat ai isa gi mingchat isana achieve tawgani ko mayamna respect tawba aduguma miyoy ma I oirakani sumaina isu nungai ba phangakani sikhallaga ai se mu job tawbani career mu semgat pani ko adai di business tawjabani ko sisu nungai ba thibani asumai nungai ba thidana nungai ba thibagi akhoi gi journey se akhoi gi hotna ba se si akhoi sidri bhawa dum hona ba lepte miyoy ba se ko as a nature si se mi khuding makta dum toriba ngaktani mi khuding makna toriba ngaktani hangada bo hangdi pinge dagi hauna siba tan ba phawba ikhoina nungai ba thibagi pardam oina ikhoina hona jeba ngasi wari se kitang dip changjage nungsi ba wari se khara sajage adura mayam na nungai ga doba mayam na pause tabada nungai ga doba aigi step ama so dum ai haijarake lambi sida maramdi high report se yam important oy khoi punsi da miyoiba 8.5 billion 8.4 billion to be precise 8.4 billion miyoiba tayang pansina ngasi hingi world sida 8.4 billion sida 100% miyoiba khuding no honori sa te kari ki sunate nungai ba thiri ni sima yare ko okay perfect adu oiragadi ekhoi puna maksina nungai ba thiragadi ekhoi nungai ba se phangba ngamra second big question big question koi nungai ba phangba ngamra nungai ba se pingai dagi adok wana koi gi leijari ba matam punsi gi mamal li naidraba mamal yam laba matam se koi invest towi plus wana hone koi gi energy spend towi kari gum matam da ai gi mission du gi damakta ai gi apamba du thungbai damakta miui ba kaya gi thamoi ka helle tawi ko miui ba punsi da saw pikpa miyoy ba kaya gi thamoi kai halli even kana gumana aran ba thabak photowi kana gumana mi hat ba murder to ho yawe maram puna makse magi pamjari ba maragi ning ba thong ningli ba magi nungai ba to thi bane ba natra kitang khanau se nungai te waro bi gnu ko ai gi voice se kitang maram tai ai sum semjage adubu topic se yam nungai yam exciting we bai punsi gi yamna pamjaba topic ne sidai focus tawjage mayam so dum tabiyo ado comments so dum pibiro marakta aduna wahang se second achau wahang se koi nungai ba se phangba ngam libra nungai ba thiba se da success ori bra oi da bra haiduni asi so edum laksage ba ko sigi answer su pijage ai kanagumna nungai phangi kanam nungai phangde sumaina khumjaroi ge mayam puna makta apply to yaba khuding makta apply to yabo answer su khumjage sigi aikoina
angang oringai chahi manga taruk tare nipan tara suringai matamsida tara se khara ahan oire ai angang oringai punsi haijege chahi ahum chahi polakpadagi chahi amani degi horaga haijege ko polakpadagi horaga chahi manga taruk tare phok ki matam se angang sing se makhogi consciousness se develop tawdriba tangpan gi problem critical oiba complexity mayam se moi khangdriba adubu kaim khangdriba mi do angang do sanadana dum leibani no khedana sanadana dum leibani mai mapuk thalaba masa se nadraba adum sanadana dum leibani ba sanari se kari no nuairi ne ma se haibi gerthadi mioi ba haiba jati se mioi ba haiba creature se polop kanda isona nuai ba se already haihalaga thareba tambiraga thareba nuai ba hairaga laeba nuai ba hairaga laiba ikoi mioi ba se nuai ba mo thiriba hen nuai ba thiba ado nuai ba hen nuai ba thiri si maram si so ai tijanjarure si mathangi topic tai discuss tawjage maram de aina ngasi haijaga doriba hodok chariba ngasi gi live session se manipuri exclusive ni ko sida sigi session se continue in a serial when tawi ganje ado angang se ma nungai ba hairaga laiba koi mioi ba se saura kanda nungai ba se adum continue tongna laibra ba koi gi nungai ba gi level se adum continue tawbra tawdabra yeng biyo pi nge dege ai punsigi matam amal naidaba matam yam kharcha tawgre nungai ba thibada energy mayam kharcha tawgre punsida kari matamda ai gi relationship ho da thugai ba yawi ko adumai nungai ba thibada kari matamda miyo ba pap langjai fataba karma tawe ko mi gi mang na ba mi gi thamoi kai na ba thabak tawe ko mi me ama chaw pikpa loi pramuk tawe ado mayam pramuk se ina huna jaraga phangai ba result se kari no business namnai khala de ina business de ina huna jagi mayam si profit se kai no pi ngai da lai riba sahi manga taru ki level da lai riba ngang duna lai riba nungai ba gi level do adu level du ge hengana nungai ba ngamra ba ngamde ko nungai ba se hanthare headache mayam lai chinta mayam lai awaba polum mayam lai haiba ge thadi khoi nungai ba se nungoi dum hanthare adu khara hanoira di ke dawre sahi nifu ga sujeladi yankhai ga sujeladi magi maithong ge sugala samai to ga forak pa da sai sugala la kane ba mi yunara su nuning da bai type da mayam pram ayama mi tawi ko se aduna sida problem mai ujaba phangi ai punsi daina adum jeng jarak da ko problem mo uba phangi problem se kaino hai kanda ai khoi se pi ngai dagi hona nungai ba thiri bai khoi se nungai ba hengat pagi mohta nungai ba sa han da le aina business ama to nungai ba thi bagi nungai ba sina profit ni income nei khan taragadi aina pi ngai dagi aigi income profit haibadi nungai ba si hena phangna ba hona jeri bai se ai capital mang loisal le ahan wer ko phaw ba nungai ba se loina mang raga ayamba matamda ningba kaiba pin da ba maya amaga loina ne khoi si ba adudi ekhoi se akhoi performance se pharibra nungai ba gi business ta nungai ba tan ba gi business ta performance se negative chale go asimag na maram ore gai punsi da ihangna khanje ki nungai ba gi lambi se karino haiba se si adum si thijabagi sida research tawbagi sida mayam da share tawbagi mayam dagi tamjabagi sigi journey se adum continue tawraga sachage na ngamdi po masimar ng maram weraga ngasi ayhagna ai ngasi gi program se Wahanthok Leiba Punsi ama haina ai thonjei Wahanthok Leiba Punsi haina do Wahanthok Leiba Punsi hari se ngasi gi session khakta nate si ai khara ai na ngamjaba mong khara chaurna sigi platform ma semgat jage na imalonda manipuri language ta semgat jage haina ina decide tawjare mayam support thobiyu mayam asirbat pibiyu ingoda bless obiyu sida ina thawal tawbangam jaba thawal phangbangam jaba miyam gi sigi parda moina ina khanjari se karino hai kanda ai gi life ki experience tagi aina phangjarak pa lesson sing ai sida share tawjagani ko real oiba authentic oiba ko semjin sajan ba kem yaudaba proven oiba kanai haina proven oiba dugumba masida machang ghara yauri value ghara yauri haiba dugumba learning leiragadi
share tawjagani plus aihakna aigi tamsinjarakpa research aina thijanjaruba research mayamdagi phangjarakpa sing ai adum share tawjaba lepseroi plus punsida success oikraba mioi kya sigi platform siga puraga imalonda imalonda I share tawjagani makoi ga wari sanaraga makoi gi punsidagi su punsida henba mioi besingna yengbada koi meitei macha singna yengbada maru oina ma si level hokta chatkre he si level ma success oiba mioi amani nuai ni hingba mioi amani punsida success oiba khakta na yaroi punsida nuai na su hingba da kartai sigi matang da ing haktang mi amani matung da su ai kharaga hena panjage aduguma mioi sing puraga makoi da gisu tamjaba yabagi adugumba platform ama ai sengwachage haina ai khanjare mayamna support tawbiyu matang sida su okay aigi punsida ko angang oringa dagi ai nahaktang sigi matang sida ai ngasidi khara lubna khara luna sangsanjage aina angang oringa dagi ai se kitang tonghan ba mi moina haujare aigi hauminarakpa aigi pongnafam lamdam gi mioi sing yengba yaubiraga de makoina su relate tawba ngami bayai ai phai phatagi wana da bai kitang tongan ba nga amona hoira haurei ko aina piglingai da mafam jaga ma aigi khungang yam nungsi joragul kawe kachar district ki ko aigi wan horokpa kholakpa mayam do ai matam lojararoi mayam adum khangbiba khangbiramani khangbidraga so adum aigi video sing da aigi like ka su yawe ko ai like mayam pabiram ni khalle se from the countryside to the boardroom aigi punsi tamjarakpa lesson sing research segi lokhatpa aigi sida success oibagi formula ina tamsinjarakpa sida yawe ko mayam pabining laga su Amazon da phangbigani Amazon India gi best selling book si tagiba laring ni tha hum continuously adu mayam na nungsina ka tare koigi all India gi higher secondary topper sida pabikhre adai celebrity mayam pakhre si ko adai di si adu Manipur gi celebrity India level gi celebrity India gi mapan da US su mayam si like se pane ko US da koigi insta rate hari ba ma koigi platform du da ranking da US da koi success oibagi larik pana bada si adum one of the top oina matam khrani su satki adum pabiyo si Amazon da dum phangani aigi like sigi ming type to biraga dum phangani ko okay being the Zoragul sida ko aina sahi manga taruk tagi horaga dum ko sahi ahum mari manga taruk tagi horaga aigi am nungsiba jaga ama lei ko aikoi gi khundugi kilometer ama mamang thangbada chalaga aigi lobuk pak palobuk ko se la kaimta leitaba ahang balobuk ko khoi sanga senba lo unaba dugumba yam nungsiba yam phajaba no pollution nothing lambi di phatte matam du da khu yona puthei gari ka satpa gi di possibility leite nung ju thada especially ado gari lakpagi lambi su leite thong ga leite for example adum khara hoi kitang sothaba mongdri le adu yam di phajei kundu yam nungai leiba hoi imphal dagi ka artist sing laga isei ka program tauba lila ga tauba mayam do koi yam nungai na yengjei I just ikui dena 2-3 days mamang da moirang them tiken haiba ko koi sei phajaba yam sakki ba koi pingi da tarakpa ma sei ga su dum toina unei ga hujikan se ma sa koi khundu ka la me kuina leiram mena haibi mana yam nungsina sole kara kana gumba koi khundu dagi yengbi ba taraga di dum ai haipet post relate to ngam bini khali moirang them tiken hariba ma se namna success oiba singer se mana dum jora khun gi matang da yam nungsina sole okay wari se theidok tringe da hoi gi lobuk sida yangbi hena mafam amalei yangbi sida boroi pambi macha ma hawi ko boroi pambi se siki makhong da chalaga ise matam spend tawe pi ngai da anga amoina lairik pai mafam sida ai punsi gi nungai taba animaki spend tor ko matam oiki yam nungsiba mafam ni boroi pambi sigi makhong sida boroi pambi se yam su chaw nate si manak sida phamaga lairi am paraga laik pa bu su yawe sen laik pa bu su yawe adum kaimta leitre su do kumtharaga phamaga laik pa bu yawe nu wakhan nuai traga du chalaga edu phamba yawe ko ai dum khallaga leibo khara khangan ba mayamna football sanaba ma sanaba mayam sanari matam da ai ju no badok sanaba yawda banate adu sanaba da yam kanai matam spend to bai muhutta
ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯑꯦꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯖꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯌꯥꯡꯕꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯧꯔꯤ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯆꯠꯆꯔꯨꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯆꯠꯆꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯕꯣꯔꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯐꯣꯜꯗꯔꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯐꯣꯜꯗꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗ ꯁꯤ ꯕꯣꯔꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ 3 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯝꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔꯅꯤ ꯆꯍꯤ 3-4 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯧꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯜꯗꯔꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯁꯤ ꯕꯣꯔꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯁꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯒ ꯊꯥꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯪꯖꯔꯒ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯞꯂꯤ ꯈꯟꯖꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯜ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯌꯧꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ DGPꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CEO ꯀ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ MDꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯂꯦꯝꯒꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ CEOꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ इवन जनरल मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट और हो क्या तादी मल्टीनेशनल कंपनी दा दुमाई को इरक्पा अदैदी अमरोम दा हायरगा बिजनेस दा माइगे यमा कंप्लीटली चेंज मियो बप क्या गे पुसीदा इम्पैक्ट और पंगम बादु मखल की बिजनेस तो मियो सिंग हाइबे सिंग से मागी थबक दा सक्सेस तो बनी है लोबे याई को सक्सेस ओइ बनी है लोबे याई आई प्रॉब्लम दा लाग सके को इसागे सिनफम दा सक्सेस ती ओइरबा यामना वांगना अवांग लेवल सक्सेस ती ओइरबा अदुबु मागी वखलददी एम्प्टीनेस लैबा हॉलोनेस लैबा नुंगाइबा कयम फंगदबा मतोमदा लेरकपा कांदा वखल नुंगाइतबा अनाबा चेलकपा को अनाबा सिंगसिना दुंदुम हेंजलक्तना इवन डिप्रेशन नारकपा एंजाइटी ओरपा इवन कैंसर होरपा याव अदुमा मखनगी कैटेगरी मी अमा लै को सक्सेस ती ओइरबा इमुंग मनुंगदा नुंगाइतबा पुंसीदा पेंदबा निंगबा थुंगदबा मयाम अमा लैबा पैसा सेन थुमबदी मयाम लेरंबा याय अदुबु माई सेल थुमदुना मागी मनुंगी अहोबदो फुलनबा ngamdaba asisu fail oiba punsi amne na lawi maramde akhoi punsi da lai se angang polokpa matamdane polokpa matamda isorna akhoi da nang DGP oirucho natraga nang si oirucho si oiradi nang punsi da nungaiba phangoi tharakpa nati akhoi punsi da man tharai se kayam define tarokte ba ko moin tawrei akhoi pusi lai se nungai ba nang nungai na hingu ai na nungai ba ye ngonda astra shastra hai tare ko atopa sanskrit lon da hindi lon da akhoi gi nungai ba gi weapon mayam ma ngonda tools mayam ma khulai mayam ma pira tharak pane ba nungai ba se phangaga pusi da nungai na hinga ga loisala ga lao tayang pan da nang na pokpa level do next level da nang step am to isu nang na add toromaga ga halo wai na mai tharak pane ba ko da sig matang da ko na laksi atungi session mayam ma leiri ko aduda अदुगी ऑब्जेक्टिव टू दी माना मागी थबक टू द सक्सेस ओइजरगसु
magi nuai na hingbagi objective to di thungdreba punsi do mai paktreba ningba thungdraba punsi failure ba punsi oireba asugu makhal gi failure ma loi ko moise fail di oi adubu senthum di wadi ado senthum leiraga khata nuai bane khan bigen problem se ai punsi gi daka ta ba senthum se loina ai khuta phangbang ama ba leiba ama ba mi obi ge sengba problem se du dagi hawi ko kana kana mo matam da sen pa mi sing sen leiba mi sing ai hai se relate to bang mi rang mani mi obi ge asengba problem se du dagi hawi sanga di mabuk thalaga ma dum nuai angangi punsi gumani angang punsi mabuk thala dum nuai akhoi di puk thala matung da khoi problem ja hawe makhan makhan gi thabak tong ning pa makhan gi wishes la pa kaim thung da adu maina success oi rabasu mo khoi se fail oi sina category mani ko ani suba category de lak sage success yam winning ba hona basu yam kan ba phatta ba thabak su tau da ba ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯪꯒ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯁꯨ ꯅꯣꯝꯕ ꯀꯟꯖꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯁꯨꯡ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇꯨꯗ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇꯨꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇꯨꯗ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯊꯨꯡꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯊꯨꯡꯉꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯜꯂꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯃꯥꯛꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯊꯨꯡꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦꯕ ꯋꯦꯁꯇꯦꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯋꯦꯁꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ adu makhan ki category ma honabadi kanba media phaba as a person he is a good person he or she is a very good person and he or she has good intentions I english likna ngangjage maiteron doina imaron doina khayam ngangjage aduna makoi se lambi khangdaba mi sing hai tare ko alai third category sine kaino hai kanda moise trap amada leiba trap amda khoi goha manung da leiba goha do kakhalpa ngamdaba mi gumbani ko moisina kaino haida addicted oiba mi singumba sangal phattaba sangada pungiba mi gumba aran phattaba gi lambida phattaba haiba do adui lambida aduda trap toroga leiraba thong jalaga jail leiba gumna lock pansal leiba gumna moidui thorok pangamdana punsi se mangba ko ahum je category se lei category ahum se lei category ahum se gi matang da khoi adum sigi se adum akoi dil tau se ai waro biganoi kanada su ai na haijari sing se address tawraga haijaba nate overall aina phangjarba research se gi isa gi ba gi opinion phangjarba learning se ni kana wan pusi da si relatable oraga su positively lobby you haina request tau jage ko matang is da example amaga panjege ko akhoi gi karigino ahanba category du lakse karigino success oiraga natraga karigino akoina punsida nungaiba phangbase asuyam wari se karigino nungaiba phangbase kari asuyam warino wari karigino nungaiba phangbai lambi se leibra sidam lakse ge ai matang sida minute amtang laujage ayaki punsida aigi research sing sing matang da ina tawjurba research sing se wari kitang aina lijaraga di context se khara ina clear hoini ai research yam da bada 2000 session 2000 programs again ya user ko ngasi bogi punse chahi yankai musure ado 2000 programs kuma ya user ko gi human psychology human behavior ki matang da leadership ki matang da ina ya user programs se isam chamba nomagi program numitarani ki program su yawi yamna costly uba program su yawi international level ki program su yawi ko ado aina ningsing ba ya ba program ahum khak ina ten tawjurba aduragi ai punsida turning point lak pai tare life changing idea kaido aina grab tarok pangam jarakpa ko adumba program ahum khak program amadi india dani khoi gi chennai gi mahabalipuram haiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯥꯒꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯕꯤꯆꯇ ꯂꯩꯕ ꯔꯤꯖꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯗꯤꯄꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯇꯒꯤ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ 3 ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯣꯏ 5ꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 19 ꯃꯥꯜꯂꯦ इंटरनेशनल लेवल मफम मफम दे लाए नुमित 10 से कोई फोन अटेंड तहंदे फोन पाहंदे मसीदगी से कुन ममांग है सनी खंगबिरंगनी मोबाइल लेते मोबाइल है पोसे मतमदुदा कोई सिनद्री खंगद्री मतमदुदा कोइन तौजरी से युमदगी टेलीफोन लाकपा युमद टेलीफोन तौबा नत्रगा इगी थबककी मतांगदा कनागुमदा वहाई वता एनीथिंग वरी सनिंग बदो नॉट अलाउड अदो मखोइना अखोइगी युमगी नंबर लोर थम्मी एनी इमरजेंसी लादी मखोई द फोन तौरकनी फैकल्टी सिदा नत्रगा अइना हाइनिंग लेरसु युमद पावम पिनिंग लेरसु अइदुदा थबक तौजरी अइगी ऑफिस की बॉस की नंबर मांगोंद लई मांगोंद फोन तौरकदबा नत्रगा माना फोन तौकिदबा एनी इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन लेरगदी अदु मतिक अनडिस्टर्ब्ड ओइना तौवे सिगी नुमित 10 सिदा कई ताक्लई हाइ कांदको कइम तालकते फैकल्टी सिंगदो नुमित 10 से मोइना ngang de sentence kunthra de na ngang ti kem talakti sida makhoin tawise program ma adu makhan gi program setup am thami dudi ai isa gi manung da ise isa gi nung da ai se changhan bai tare numit 10 se changhan ba ahan ba numit kem ngang de ko khoi gi ac oiba ka ma da ko mi ahum mari ga phamalle ka 10 mu khoi mi 19 se मी 19 निको का 10 मुक्त थम्मे मी अनि अहुम तौर फमहली अदो ऑब्जर्वर मम थम्मे मोय फैकल्टी दगी नोंगादे नुमिताबो से अहावो पिजनी मखाद फम धारगा को खगी केनो का मैट्रेस का थारगा फजना मून का थम्मगा फमहलिनी एसी का सिदा कयम लेके अहांग बका अदेदी वाम गांगहंदे मोयनसु वाम गांगदे अदो अहान बन मिसे लोसेल खुदा खोय कइनो तौरिसिबु खोय लाइसे करिगिनो हाइबा वखनमा इवनिंग द खोय नुंधांग से सेशन दोरक खनि तुम होरकोदा सागर मपानदुदा बीच द खोय मेडिटेशन तवी नुंधांग मेडिटेशन तवी मेडिटेशन से बाय द वे आंगांग ओरिंग दगे अदुम प्रैक्टिस ओय तवजरे याम काने न खले अदे मेडिटेशन तवहले दोयदी वाम तंगांगदे अदेदी नुमिनिनी सुरको नुमिसिदा आई सिदे हैंडल तो बंगम द्राय ना हनगियो मी नि यावे मी 13 लेहवे सिदा को सिदा अखोइना नुमित 10 नि सिदा पुसिगी अखोइगी पुसिदे याम थिन अचौवा होंगम लाए आई मतांग से केदोगे द नुमित मरी हुमनी सुबन नुमित सिदा कोइ मितै बि तार कप्पे कहिनो हाइ का द मतांग सिदा को इतोमता टाइम पास रेगी लापना लागा आई इसागी आईगी सोल दुगल आईगा लेमिनबगी आई फिजिकल ओइबा आईसीगा आईगी सोल दुगा खक्ता लेमिनबा कनाम लेतबा फिवों को फिल तवे सी ओरपा कांसे कई खलके हाइ कांदा आई पुसिदा आइना तौखिबा मिंगोंदा लंगजखिबा इरान को मिगी पुसिदा हर तौरुबा आइना मिंगोंदा सोइखिबा कयादो पिखरबा सोइबदो चिंगयाव दोनो चावरे को चावरे दोयदी मदु खलुबा कांदा मितगी पीस तार कप्पे अदुमाइना आइना आउट ऑफ कंट्रोल चलकपदा मोय फैकल्टी दुना चंगा खितंग आइंगोंदा को लंबी से डायरेक्शन सेमंगुनेबा अदु मोय से थादोमुनेबा नुमित 10 सुरकपदा आई इसाना इसा मसक खरदि खेना खंगब्राइना खले सिदगी आइना मरु ओइबा लर्निंग से कई फंगके हाइ कांदा को अखोइना मतांग से शेयर तौबा याबा टेक अवे हाइजरगदी अखोइ मियोइबसे पीगेदगी होना को अखोइ से मी कनागुंबा आइना उजबा अचौबा मीम द मॉडल तौइब मुना ताबिउ को हाइजरिसे पीगेदा अखोइ से अंगांग ओइगेदा चावरकपदा को कनागो मी खता अखोइ मॉडल तौरगा आइजेस मास माइना ओइगेना आइगी वाखंदा को मा माइ खलगदी याम चावरे ने चावथोकचरगा खलगा होनजब आइगी लाइफ की हीरो अमा रोल मॉडल अमा इसाना दम सेमजेय कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कनागोमना खंगगा सेमी कनागोमना खंगदना अनकॉन्शियसली सेमी फॉर एग्जांपल पीगेदको सि कना रोल मॉडल ओइगे बाय नेचर हाइ कांदको अइना खंगजब मियोइसिंगी मरक्ता आइगी कैरोइ लिकाय ओइबे जाय खुंगंग ओइबे जाय
city oibja aina expose tawjariba world do dugi world ga aina khangjabida ma se oiragadi maun yam impress to personality ma for example kana one Tendulkar Sachin Tendulkar oina ba ma dum aina ka fauna ba hona ba kana gomna Shahrukh Khan dum aina ka faunga magati kan kan ba kana omna ma dum aina IS officer oiba magati ka kaina khan ba kana omna for example business ta yam success oiba ko adum aina oiragadi kaina khan ba ko ado kana gomna kai tar singer ama oiradi fawa singer ama oiradi kaina khan ba si role model ni ko singer se masak naina mi do mai ki mind do da register tawam do ni asmai da ga hore si phabam di lei phatam yam phatabam lei sigi akhoi mi be se mi khuding mak se unique oina semai sorna mi amaga mi ga leiriba prithibis da 8.4 crore leiriba mi sing amaga amta mana de tongale akhoi de piri ba gun su tongale ai sina suppose lai yekpagi ko painting drawing gi matang dai se aigon da gun mayama hen ba pire khala se adu me miyo emne ba adu ba isana di khangja de ba to at the same time akoi gi Manipur da di for example sports se yamna fall we ba sports se yamna popular we ba ko yam phai koi leba ki Manipur koi gi state sigi mingchat mayama pure sports ki personality mayama na adu boina haija ningi se ai bu aingonda pithore iba mapu na pithore iba mapu haigadra kai haidega ai se polo pakana yaujarak pai gi gunjina kari gumbo painting gi lambi da fa waina aingonda gundo pirak pa aina di khangja da ba adu waina sports star ama waina ba kan hona jaru ko sports star ama waina ba kan hona jaru ba ko me kan du mai ka Mary Kom du mai ka waina ba hona ba natraga for example yam fa ba Virat Kohli du mai ka waina ba hona ba any lamam da ai dumaina kan honadra punsigi matam amasung ai paisa amasung everything energy loina mang hal lain khala se success oiba ngamodra ngamoe adu success oiba su yawe adu gumba success oiba ai si amtang munna kupna tabiyu ko ina haija doise success oiba su yawe suppose ai se ai gi kairo lekai da leriba ai gi imung manung da leriba ai gi guardian daidi ai gi oza guru aigi friend circle mayam sina ko aigi aina honajariba lam du da yamna mateng pangba ngamba adugumba miyoi sing oiraga deba ai lambi du da success oi hibe yaye success oi hibe yaye amuka haijage ko aina aingoda pithorakpa gundi du na chadaba aingoda pithorakpa di painting se oiba adubo aina sports da khongdaruba sports re success oi khibasu yaiba oi dabagi chance yam wangi ko aina honaba kana maram di ai du da pithorok pa minati ado aigi aingon da isara kari gun pithorok ke haise si khang basi sune 90% time pan the mu besing 90 to 95% khang dana dum si an hanuraga asigi su process later banate lay ko si no ai asi matang da haijage ado aina hu haijare success oi be yai karam kana success hoini aida success hoibegi recipe me amai lei raba recipe haibe artadi kai haini aida agi baba mama so ngona jam support tawraba agi chinau su support tawraba sen thum su dugi kharcha tawuda loi lei raba aina leiri ba mafam du da ko city du ga town du da village du da sanafam agi pamjari ba sanaba hoi masana dugi sanabagi facility loi lei raba kairo lekai ojagur loi support tawraba ai mayam chen ki kumang jofin ki ba yai success ho ki ba yai adu du da problem se lakani aigi profession du rai success oiraniba adu bo polok pa kande isona hari je nang painting amoina painter amoina phau bo iragadi nang gi thamoi gi nungai ba soul gi nungai ba do phangbo oi oi nang pire yeba ataina nang da nungai ba piroen adu umba case ni success oiba mina ne hollow irise pusi the ning ba kai rise nungai ba phangba ngam drise for example ma corporate a leader ma manager ma oire CEO moireba CEO kaya suicide tawna siba ado corporate am da CEO moire kwai se ko chawba pikpa company du matu ina sen thum da di ma se paisa gi kom da putha bai do paisa gi kom da puthara ba hai ba phium da ma lai dis adu bu kari gumba maung da pithore ba gifted oiba magi talent na topa moiram taraga deba mak CEO ma oina ne magi thamoi do magi puning do holoi oini ba ma ning ba punsida kari gumba khara ka
around khorang bama dum lai ni matam puna mukta pen da around khorang bama ingon da sim kho wa le na kari no wa li se khang da problem di adu di pusi da successful pusi na te aduna ina hujiki hai ba session he tamai se aina ai isagi pithok pi rei ba gift natraga talent natraga ai gi chat ka do lambi se sigi lambi se da ai se sing chalak pai tare aina wherever in lejaru bu do aina lejari ba phibam do adudagi ai isada ai se chan sing chan rak pa hai ber thadi akoina oiri se kaino hai kan da ko ai gi role model angang ring da role model ama ina thamjab du maram oiraga go role model ama thamjab sina maram oiraga ai se ai gi soul se ai se aingon dagi lab nai nei du ge do ai gi soul se kar ngai ngai lam chakra de ke no da nuai bangam mo kitang dei se philosophical spiritual oi rai gi kano se adu si se reality ne ado kanano success oi sai ka da punsi da ai gi profession da su success oi ba adu bo ai gi soul ai hari ba se ai gi manung da le hen ba ado ai gi soul do na harau ba thabak si da ina maram si da ina success oi ba se si mi si ne ba nuai se punsi success oi ba nuai ba su phang ba adui mi do ke dawni humra matham pu da ma mo da nuai ta ba awat pa kaem da mai thamoi da power oi ba nuai na dum lai ni ba bayama sigi ken to bagi si level sida isana isabu tamsin jabagi da ka lai mi research to jabagi da ka lai sida ko ahen ba matam thadaraga maram di si akoina nungai ba thi bagi da makta akoina matam spend to riba energy spend to riba sale spend to riba mayam se si isana aseng ba makhan gi authentic oi ba du lambi im da ina chatta taraga di kana di matam loi mangi pesa loi mangi du si mangi do sigi line sida ikoi live session se adum tawjagani live session do ina discuss tawgani aidi aina program ahum kha aina haijage na haibdo hujiki chennai gi mahabalipuram gi program dum yamna ingon da kena oiki aidi amana thailand da khoigi taw program thailand taw program se thailand gi mina tak pana te ko thailand da khoigi prithvi gi mafam kya da gi khoi participant lai da Thailand sina moigi central level location ama natraga moina pamjaba spot ama khanjaraga Thailand do ina tawi program se ado si program se for example ai mapan foreign person dum pamje Thailand sai tarak sure ko incha chelse 10 times sure do ine chasa sing se dum aya ba 9 times the free of cost pa ngatani company dagi company thapi bani adai di sana only once ai family ga loina na salui island amada ado atai di loi free ngatani 10 times sure ado sasaba do hujiki training program se ki da magda anirak chalui Thailand da ado Thailand da hujiki khoi taiba faculty se keno dagi ni Europe tagi amaga adai di US tagi amaga India de amaga moi ahum na facilitate tawi program se around I think 10 days ki program ni ado 10 days ki program se final session level session do Thailand do ijaba wani sahi ahum gi mentorship program ni sahi ahum se ai gi this judgment obagi nature ai na world siga kamaina mi obagi interact to isi gi nature ai ngonda makhan gi situation ai ngonda situation da ise langjan ba kan da I kamaina react to hai bagi behavior ai di ai na pamjaba makhan gi wakhalon se karino si gi behavior si mayam se moina sahi ahum ai se ni Bro Thockchom as a person ai se karino hai bese when sahi ahum se nei na basida time to time 3 months kudingi ai gi mentor amaga program maga de interaction tawi aina tumi ngai gi video moi record tawi adai di aina wakhan nuai taba matam da leiba matam se moi record tawi ko record se mayam da share tawi na ti ko ai khaktagi discussion tawi even ekoi gi session mayam do photo ho lo hondi picture ho lo hondi adai session ada chalaga numinini se aigi mentor duga iga ibani khakta wari sane sidasu kap matang yawi nuk matang yawi inspired we matang yawi life ki matang adu mati deep selli ko akoigi PhD tawbagi formal akoigi university ga tawbagi yam tina 1000 times sina deeper way haidar ai isane sa mo sa khangjaba mioi bai se kamai behave tawi si matang mi khangjaba ko yam deep oy yam kanai asi matang sida sidagi thorok paganda I life se lehem lem ho riba punsi se aina hau ki punsi da ina kari soi
kari kari chum thong ningai le si program se around ngasi degi heita mari mamang da tawge Thailand ge program se adu matung da ai lemhori ba punsi si dai kari kari tawni ko torok pa sisu amu si dynamic ni ko changeable loy ai na torok pa thabak sida world sina sumaina sap world war hore khala du di ai plan se kamai change tawni koi technological changes disruption में हम लेना level हम चखी तार अगर आई की plan दो कमाई same गनी same level ले रही कमाई ना ले गनी अदु वो direction दी same direction देनी को अदु की मखन कनो सिंग दो खर सेम दो सिंग modification कर तो वो वानी अदु वो अखोई की master plan दिया मखता नहीं है अदु same दो का दो ले याम कादे अदु आई से अचो वो program हम कहीं जगह तो बनी मैं आमनी around 4,000 मुंग ये ना तो जरूर से अदुगा ख्वाइदिगी लेटेस्ट ओइबा प्रोग्राम याम नुसी सी प्रोग्राम से आई सही अहुम ममांग को कुइद्री याम रिसेंट नि सिसे टेक्सास तगी को होगी यूनिवर्सिटी की मखादा टेक्सास तगी तौजब से ऑनलाइन तौजब ना तै दिनोइन फिजिकल गातनी सी ऑनलाइन नि याम हाई कॉस्ट केनो प्रोग्राम तनी हारी से अदो टेक्सास तगी तौरिसिना होगी आईगी मेंटर Sil Stanford haiba lupima mase around close to 80 years sure adai Blair Singer haibamga sida tamisina kaino hai kanda khoi ki life enhancement course ko isi se life enhancement course se karino hai kanda si se kitang kayo aina si tamjari mem se karino hai kanda ko adum punsi se kitang ina khangjaring bai tare ado mai student na moina dum si bhota dum tamma chatke ne khanji do learning sing su matam ge dum ai share to jagani अदो सिदा मरुइना ताई से यामना नोक्स नोनिंग बा आई के कोक सिदा कोक ची ए खलसे बा को आई एग्जाम सिदा के हाना हो जगे को कोक ची खलसे कोक ची से कायम हम द ची नो ये त ची रा ओइ द ची रे से येंगने बा येंगगा आई की कोक ची से सिरगी मनुंग दगी लब खोतो ग लंगथोखि बै टाइप त को यांगना ले होबा अदो माइन फिल दॉन मंगम बि सिगी प्रोग्राम सिना को अदे अखोई कोकते वाखन नुवाइतबा लौथो लंगथोखिबा ngami को अदो सिगी पोसे प्रैक्टिस तौरगदी याम डीपर वे प्रोसेस नि से सी प्रैक्टिस तौरगदी पुंसीदा अनाय को दो कोकपा याबगी लेवल यौई अदैदि अखोईगी मियोइबगी 6 सेंस हाइबम लेयब 6 सेंस हाइसे ओ आई लेदना कना करिगो मतमदा अदुम somehow माउंदा एनर्जी करा फंगबा हाइतारे सी ओरक पयाई से अदो माना खनखिबदो तुंगो रपगस अदुम मानाबा 6 सेंस फॉर एग्जांपल 6 सेंस की एग्जांपल हम हाइजगे को कोईगी सुनामी लायंग खलसेबा सुनामी लाप कांदा कोईगी कनो वेव अचौ यामसिना कोईगी हॉरिफिक ओइबा फेरोसियस ओइबा अदु मखनगी याम डेंजरस ओइबा अदु वेव मयाम लागा कोईगी कनो दो तोरबांदो थुगायरगा yung kari ka oi na thugaira maga ko ising je chau na jing yaw dumai la ga thugaira ga dumai to na nei hat ma ga chatoi ne sigi poche tsunami ma la kani natraga dangerous oiba wave ma la kani se nga sing di feel do ngam mi aduna ngam ta si de hai ne ko research ta hai bani ko moi da susi level gi 6 sense yaw adubu mioi bagi 6 sense di makoi di yam wang polok pani ba adubu 6 sense akoina nam dawraga thammi ba akoi gi chinjak na akoi gi habit na akoi gi lifestyle na akoi gi tradition na adugu si 6 sense kari gumba akoina activate yauri ba koida yauri ba pose akoina function to honda ba iter lock panjala thamba adu 6 sense si gi 6 sense gi matang da khara कोई deeper in ni life enhancement sida ko sida khoi gi punsi gi mai pa khraba nungai na hingkhiba taing pan the impact tawramba du mioi singi mo khoi gi mantra hai tare moi punsi da change tor ko makhan gi du mantra sing da tum nei makoi hai ba sing du da adu da yam noning bam yawe khoi sigi program se or hodom ba sigi university sigi mapu hai tare mapu hai ga da hodom nu pa se मासे मागी वारी मले मागी 6 सेंस अदु मति वांगी मासे कमाइन तो के हाई कांदा लास वेगास ता मासे कैसीनो याव चले कैसीनो साना चले मपुनसिने नोंगखक सानै
नोंमदा क्या $300 million पूरा लाए अमुन मा साना बचते करिगिनो अरुदि माना चली समरम लेरा मोइद्रा कई मुखरा खंगा चली ने माना शेयर तवे नुमितुगी एक्सपीरियंस माना कमाइना फील तौर सत्प करंब अदे फंगगा लाबतुंग द मा खल हेलीकॉप्टर अम लेय मान मसागी हेलीकॉप्टर अम लेय दो कैसु लेरम दब माना हेलीकॉप्टर अम लेरगा पुंसी से चेंज होगी भाई तारे अदुगी मोमेंट से मा ऑलरेडी हां दे खंगियम सिद चटप कांदा आइना सी फंगनी हाई से दुकर अदु माय सिक्स सेंस तो वांग भाई तारे सी मैम से अइना खंजब ngasiगी मैम द शेयर तौजगे हाइना खंजब अदुम बसिंगनी सिगी सिदा मैम सपोर्ट तौबियु अइना खंजब खरा थिजिनजरुब खरा मैम दे तमजरक खरा अइ अदुम शेयर तौजबनी सिदा असोयंगाम यावरगसु मैम ना इबु ngakpigani but aigi thamoigi asengba intention di haiba lambi sida tamsinba leptaba share to leptaba haibase aigi kenoni ado makhada piriba number sida kanagumbana deeper oiba anything conversation tawningasu natraga even ai sigi line sida international level da ai adum coaching ai mayam da mentorship tawjai ko akoigi as a profession I mentorship tawjai मसी हाइजरगा ngasiगी ओइनादी आई बिदाय लौजरगे आइगी ngasi program sida join to bibai damakta mayam punamu thagat sari ngasiगी ओइना matang se loisinjarage thank you